මේ ස්ථානේ இந்த ஸ்தானத்திலே මේ ඇඟවල් වල කරලා තියෙන හූනියන් ශාප මලපත් යක්ෂ ප්‍රේත දෝෂ බන්ධන තියන අය கட்டிலே செய்யப்பட்ட செய்யப்பட்டிருக்கிற செவினை கட்டுகள் தோஷம் අද මම වේදිකාවේ මෙතන ඉඳගෙන උන් ඔක්කොම මෙතනට ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලයෙන් ඇදලා දාන්න යනවා. தேவனுடைய வல்லமையிலே இவர்களை இந்த இடத்துல எடுத்து போட போகிறேன். මම දැන් අනකරන විට මේක ඇතුලේ යක්ෂ ප්‍රේත භූත ආත්ම තියන අය ඇවිස්සලා උන්දුවගෙන මේ අල්තාරය ළඟට එන්න යනවා. நான் கட்டளையிடும் பொழுது இடத்துல இருக்கிற பிரேதத்தனமான ஆவிகள் வெளியேறும், அவர்களை எடுத்து வாருங்கள். උපස්සායක අවදීන් සිටින්න. ஊழியர்கள் அவதானமாய் இருங்கள். සමහර අය උපස්සායක අල්ලන්න ඕනේ නැහැ. හූ කියාගෙන කෑ ගහගෙන උන් මේ වේදිකාවට ඇදගෙන දුවගෙනයි උන්ගේ ආත්ම දැන් යේසුස් වහන්සේ නිදාස් කන්ට යනවා. சிலரை பிடிக்க தேவலை அவர்கள் கத்திக்கொண்டு வருவார்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலையாகும்படியாய். දැන් මේ ගීතිකාව ගායනා කරන තුර වෙලාවේ நாங்கள் பாடலை பாடுகிற நேரம் මේ ශාලාවේ ඇවිස්සන අන්ධකාර යක්ෂ මලපත් බන්ධන எல்லா பிசாசுனுடைய கட்ட ஆவிகளும் මේ මනුස්සගේ ශරීර වලින් ආවේශ වෙලා උන් එළියට එන්න යනවා. යේසුස්ගේ නාමයෙන් අන්ධකාර ආත්ම තොපි දැන් මේ ශරීර වලින් එළියට පැනපියෝ. மனுஷனுடைய சரீரத்திலே இப்பொழுது அந்தகார ஆவிகள் வெளியேறு. ලේවලින් ජය යේසුගේ ලේවලින් ජය අරගෙන ඇවිස්සන ආත්ම යක්ෂ ආත්ම අනාගත වතුර වරයාගේ හදට තොපි අවුකලා දීලා වරේ வெளியேறு. පෙරේත යක්ෂ ආත්ම வெளியேறு பிசாசினுடைய ஆவி. මේ ශාලාවේ சாலையிலே මේ ශාලාවේ சாலையிலே මනුෂ්‍යයන් අතර අර ඉන්නේ